kublai shun di figura kijing tip nta kubor like kam kijing like kam hapo office of Meghalaya Loka Yukta Shillong te kidon kumba khandru tali ai ki post prefer kumba shpo tali kidon khandru tali ki post te ki balaj vacancy te ki bakwa ban apply ban ngan pen EP ha kumno ban apply phab le japo website jong ka makerecruitment.nic.in te namta ka detail advertisement namta ka ne ngakhlem yo pas kelas ayu non kam klem ai detail ai shu yo betang kumne te ngan shu batai betang gini te ki post ki balaj ilong LLDA kalong arpos stenographer shipos stenographer grade 2 shipos the data entry operator shipos record keepers record sorter shipos driver lipos dofri shipos pion saupos chokidar shipos cleaner shipos ma te pila tip banam tak LDA phiaban don yaka komputer pas komputer data entry pas komputer te stenographer pas yaka steno kibalik steno nang komno man shpanga steno te namta driver don driving license te dofri pion ngathrai kelas 8 hi chokidar cleaner kumtai te nomor ba khamai ka detail pas kelas ayu khamai te ngan shbatai komni banan pen EP kumno ban apply te pinlek hakane ka website makerecruitment.nic.in dengan lek direct hakane ka website dengan sapen EP kumno ban apply te yang lek mta te lek apo Google what make recruitment kanemo makerecruitment.nic itu te itu sayo bi kane ka makerecruitment.nic.in nang ne phaban lek ban apply ya kena kam mo man yo ban tab ya kena kam pila ban apply no mobile ada pila ban register lupa pila ban apply ngan pen EP kumni tanda pila ada klik apply ke website kan mi kumni dengan sabu ya website link ru hapo ka description tapi hang ne lada pimpat dab register pin haban klik register hang ne lada pimpat dab register te kine ki post kila dami lupa hang ne ki post ki batmai hang tu kila don te hang ne ho office klik hang tu te phiaban wat da ka Meghalaya Loka Yukta Shillong ta te ban apply bade phiab login hang ne register password te lada pimpat dab register phiaban register felade lada register shu login by direct but apply by direct ki post ki bade ban apply te ngala da ban register login ben te anda pila ada login ada type password ada login te sa check nang ne bade application okay te kini kan mi hang nemo katno kador ka bai features te chokidar ka shispa ningka te sai nang te kalik hang tu chokidar dalam post subsidas ai Shillong te katno de shispa ningka da pla se hone la status application buat ba pla dap se dan pat se kampat mi hang ne te kan mau ha bai hang ne te ka last date kan de shipho tarik jong ufab shipho tarik jong ufab te shispa tingka nam ta ki SCST berbisi bat aspa nam kan ga general te philaban klik kine bar gladon hang ne mo gine ki bathmai sudah gine record keeper stenographer teter ne bar te phi apply nang tu te shibu nga apply ute teng I set apply selected post te kalami hang ne nim post chokidar last date is 10 February application FC hang tu adam te dal dat bang tu bade bisa siu select payment gateway bisa siu te labiang bisa up ya kan mit card bade te ngatrai pilas tu i tangkat tu hi te ki kelas A claim I mention ai te ngasu pen matai ki ki bangalaban pen matai ya phi te sa apply hi nalade nam tak ne napo mobile mo ban apply napo mobile hi baro te bom nang salenya po cyber itang kine hi jimpedep kuble jebon